Indian Air Force fighter fleet. Required strength 42 squadrons. Current strength 31 squadrons. Squadron shortfall 11. Fighter shortfall 200. Ento te ting ting na vekun chibay tunina India in kidaw na len na ani da izolo hi thuchin thu thang ai ke letter sui mi ten ahun tak lang tawa wai hi to ke tonina tunia ki ku khom na dingo Indian Air Force niam kiak dan sut na chi ka hun tel khia thu tampi gin loina Ethiopia ilut su pa ding bang chitukin India in gamdang te to ki zop na lama khanlo na nei male galpi do ding in akiman nai bol ke ahi ajak bel galpi do dia ki sape umain tulaya ani te te dia poimo mama chinga a oma waite tu sepai pangza tui pitung le anwaya long tai theiza hui khwa gal do ding le sepai te pan pina pedia len na aleng the ani iza bana gamsung bulu somten missiles azat teu kap khiak na ding defense system le sepai hin naw tang hitale gala sunga negle ta kining ching nei chi te apoimo masahi ithi chat sama bangun India in negle tak lama zong khalwa hi keimale ama ne khop ding anga zo tuan kia galzia ka buaina tuaglel Ukraine pan negle tak lakluna ani phaban la hi huchi bang kom kalani teng vanjat poimo te nak taka khan jiakin khovel gam tom tom te ki sumdon to ana lama waidang ka man phatna Indian rupee value in khang thua deniam kiak pen hun hidingin US dollar khatle waidang ka ting som geleni bang akikima India summan phatna kum sang ni le somleli a BJP in vai hom na hon leta pan kum gyat sumlalin teng gyat hisapin akeniam zowa khang thua dinga aniam pen na ling ahilai ahi huchi banga hi iziakin India bang jaka galdo dinga ki man nai lo chi hi am chi yen khom dinga zaw gen loin atom ki ma gen ding hi manin entertain India galdo na lama muan hoina chi khat kia ana en kheding ni kingin masa a nikum February khain Indian Air Force in Tejas Mark 1A kidaw na len na som sagi le thum leidin ana thukha kwa waite la ka som li le thum pu aphat hiding achi bana som te hi le len na hek dan zil sakna trainer aircraft dia zat a hiding bana agom khomin Hindustan Aeronautic Limited kianga vaidang ka vaibersia sang som li le giat zagiat som kwal giat piak dingin aki hole mu ahi hele na te hi le kum sang ni le som ni le li le sang ni le som ni le giat ki kala Indian Air Force te zat the dia piak lun manding chia thukim na bol a hilaya khovel khan to to kiton kidaw na van leng nei hoin gam han dana thu poma ma ahi manin India na magam sung hoi taka aven bizo na dingin len na squadron som li le ni bek atom pin na poimo a himale tu le tu azat the dingin squadron som thum le ni kelew ania squadron khata len na omza kibang lo zamain len na som le ni ai kele som le guk ki kala kheni na oma huchi bang kom kala Pakistan to tanga to na pan Pakistan thunei khumna Kashmir POK che I theu bana China pan gam kek somna line of actual control pela hun kalsona kum sangni le somni sun kha galwan phai jang muna akinok to anau ahonom ziakin India in gam gizula sepai koilut na lambana panmun kho na lama China anung del to ni lawa gam sung politics lel to kisi khop India ading galmon na aom theinon ke ahi huchi bang kom kala Indian Air Force official to soken again danin galdo na len na lama India giaw taw ahi dan ahon gen hiang nun gam sung asoiling zo ma Indian kidaw na len na ani itilaka attack aircraft gal kap dinga kwan khethei zaguk som thumle ni lel apha ham hama support unit ichiyama gal kap dia kwan khete nung thop to ling len na ni ezasagi le kwal bana kizil na dia zat thei len na zathum le li ania mabana Indian Air Force te zat dinga len na alak lut somza order abol lel zaguk somge lekwa ahi kidaw na len na helicopter le support unit te simin len na omza la ka kidaw na len na gal te bulu na dia zat thei ding parsen som thum le gyal lel apha zo ham hama wai kom kala China to kala kum sangkha zakwa som gugle nia buaina apan lo asap na zeka kulle poimo banga zat thei dia Soviet Union apana le khiak MiG-21
kidaw na len na som nga leli a oma tu kum to kum som guk vel zat a hi tak ziakin kum nga pan kum som ki kal zat the ham lai ding a hiya khowela len na bol tha ka omte mai to the ding bol a hi non lo ziakin apoi mo aza neida izo lo a hi manin zat the dana na zat to lai nga in hin khatin hai kidaw na len na ten to set na atu amun luat ziakun flying coffin han kwang leng thei chin again hi lu a hi tunai china hilen na zanga to asiat na tuak wing commander Rana bana flight lieutenant Adivitya balte zulai ni som ni legia ta tom chikma leng khezwal dianga kisa hima aleu alen na buai sia a ato asiat jakun hilen na te zak tak non lowa decommissioned koi khedi nga nget na tam hop Indian Air Force in muma ale temom lo na sing khwa to gal do nuam zo chi to te kak thei ding in akem lai ve ang while in MiG-21 sanga ho izadeu MiG-29 leng Indian Air Force in som gug lenga akol lela kum som wa zat thi non lo ding chi a hi zama a India phol pi so kalin defense lam nak taka pu aphat aki patangai a hi banga defense lam niam kiak na hi le Gandhi in kwan ma kai na noya defense budget kining ching koi a hi ngei lo zia a hi tang piang kipum khat na lama Indian National Congress Party makai sol kal pa ta khwai ma le gam song ven bin na to kisai gen kha ka ahongom chiangin a ib la huai ma zela ale lam ta ka modi makai na noya BJP in defense lam pu phama le sa khwale ton dan bana sumle pa ya vai hom na ahongot luat ziakin a ib la huai ma zel hi hochia hi ziakin khovel pum pia mi pi de tel na ki vai hom na democracy zuite la kalian pe India a solkala vai home political party in term ni wal alet ding a hoilo dan imuthei a hi India in Air Force lamina tak sapu len na zale somle li laglut be asomwa waite laka somkon leguk India gam sungma bol a hi dinga Prime Minister Modi makai solkalin Atmanirbhar Bharat scheme apai piu sep so na leng a hingal dinga tolawin somlegya table gamdang len na bol khilinga ki holen pi the aum te kyanga piak a hi dinga he panla na to ke sain len na som legya te laglo thit a hi chiangin len na som thum leguk te bol a hi phot dinga waite India gam sung le gam dang te sum zanga piak hi dinga aki bol khena nung len na som guk table India sum kelewa piak a hi dinga hein India sum man phatna international market ichiyama khovel pum piak ki sum don to analama India sum man phatna kai pung to zo ding cha la meta hi ziaka India sum kia piak dinga gela om a hi hei bang teng tu le tuai gen khiak thi a hi manin entertain ingai nop lam taku a hi khange ilamena kinung thuap to na poimo a hi manin hoi kom koma ana to son zel ding in kingen a hi na ve kum om lam le mang pha